Kuphi la? Kuyiwa ngale. Ya size kuwe. Lethani phela into okukhuluma ngakhuluma ngiyona yiyo thela ngibamba ngiqala kuphi ngiyakwenza phela mina nginenkani futhi ngisho inkani yakithi sawubona sisi Hello. kwenziwani la kuyadelelana ubuya lapha mawazi kahle ukuthi uzoyisa inhliziyo ebuhlungu Ngani? awubona ukuthi njani Njani? kuthiwa yini phasi shuka la siyaphila mama waziwa muntu ngiyafisa azi ukuthi nami ufika lapha ke nje ukuthi usho lento yabo kuthiwa yini usmash cha sithina sami Usmash. ngizothi smash angazi nokuthi ichaza ukuthini madoda ngizongichazela mangisuka la ngoba ngithe ngikhethe kuko kokubili uphele lapho la yini la Usmash. uyaphila mama Magenge nilemuva kancane. uyaphila uba igama lakho yazi kubale kuthi ubuye ingane yami unjani munje yini tu uphasi yawana ubona indlela ongidlula amahleza la kumina cha ngikudelele kakhulu mama umuhle uyathandeka yazi kinga nje angizwani namahleza uyeke lento yenza ukuphaphela into engakufuni la magame anabanikazi wabo yazi into wena usuye noyedwa wakho Phaso Slash. yini lokho angazi yini uphasi nami ngandlula la damn it thathani abafana lento enokukhuluma